Okay, guys. So I read somewhere that girls can't do this step. So we're gonna try and figure out if she can do it. So let's see. So this is the step girls can do. All right. Just like that. Your turn. And two. And two. खुट्टा चलाउने यार खुट्टा कस्तो यस्तो गर्ने हो र होइन सिधा गर्नुपर्छ सिधा एक हात यस्तो गर्ने होइन सिधा गर्नु ए यस्तो अँ। अनि खुट्टा कसरी उचाल्ने त त्यस्तो गरेर ल यसरी नै यस्तो गरे बसेर यस्तो गरे सिम्पल मैले त सक्दैन नि Come on, you can do it. Come on. उफ्रिनु पर्यो कि हमसे ना हो पाएगा one last ल one last One last. one one See? She can't do it. one two यो पालि त भयो भन्न थालिरहेको थिएँ मैले खुट्टै चलाएन लौडे जस्तो यो असिना पसिना भइसक्यो माछा त